خوشکو براین هێژا li seranserê Kurdistanê li Hindir û li derveyî welat li herêmê parastina medya û li herêmê neparastina medya dema we xweş be. Li Rojava û li nerojava, li Xapostan û derveyî Xapostanê dema we xweş be. Ser xêrê bi, ser xêrê bi, ser xêrê bi Mistefa Qereso zindiyê li jiyanê yê li gorî medya PKK. Ku gerek vê êvarê Mistefa Qereso li ser medya heber derkeve li hemberî gelê Kurd biaxive, nerînê xwe bêje, şiroveyê xwe bêje, derbarê Kongra PKK, derbarê Êmiralî, derbarê önderlik, derbarê hemû tiştên pêvajoyê û rojevê gerek Mistefa Qereso biaxive. Wey hezar carî serxêrê be. Kêfa me tê ku Mistefa Qereso ew jî nebû qurbaniyek ji qurbaniyên PKK. PKK ji mere dikarîbê ji nêvî zêdetir endamên Komîta Navendî a PKK ji nêvî zêdetir ê ku di civîna fîsê de hazir bûn, ê di Kongraya da mizrandinê hazir bûn, yan hatine kuştin, yan hatine tasfiyekirin, yan dev ji PKKyê berdanî. û gelek kadroyên pêşeng ê payebilind ê xwedîket PKK wan tasfiye kiriye, wan kuştiye. Bi emrê Apo, bi emrê Xapo, bi şêweyekî ji şêweyan ev tişt di dîroka PKK de heye. Dîroka PKK dîrokekî qirêj e, tarî ye, kirmînal e. Apo dibêje 15,000 kes heya 2008 hatine kuştin di Hindirê PKK de. Maşallah ji Xwedê re Mihemed Selawat nebû 15,001. Mistefa Qereso nehat kuştin. Em ê binerin, em ê li bendê bin kala Mistefa Qereso wê çi ji me re bêje, wê çi ji gelê Kurd re bêje, wê çi ji raya giştî re bêje, cida ji daxuyaniyên wî ê li dijî vê daxuyaniya hanê. Ê ku ev daxuyaniya Mistefa Qereso vala derdixe. Temaşekin. Tokalaştı. Dedi işte dışarıda barış, içeride barış. Hadi. O bir sözdü. Belki bu sözün gereği ne olur? Belki bir şeyler olur. Yani insanlar onu bir şey düşünebilirdi yani. Ya ne diyor yani? Şimdi günlerde söyleniyor. Devlet Bahçeli meclise çağırmış. Ne demiş yani? Gel örgütünü dağıt. Ne demek örgütünü dağıt yani? Bir halkın siyasi iradesi, düşünce gücü. 50 yıldır mücadele veriyor bunun için. 10 binlerce şehidi var. Diyor gel dağıt. Teslim ol bir nevi. O anlama geliyor. Doğru yaklaşılması gerekiyor bu sürece. Dikkatli yaklaşılması gerekiyor. Yani bir tuzak, bir oyun. Zaten AKP, MHP iktidarı bir özel savaş iktidarıdır. Oyun içinde oyundur. Her gün oyun içinde oyun düşünüyorlar. Yani özellikle DEM partililer ve halk üzerlerinde nasıl bir oyunu oynandığını görülmesi gerekiyor. Bu bakımdan sağlam durmalı ve bu politikaya karşı mücadele etmelidir. Bu politikaya karşı mücadele etmekten başka bir yol. Ez li bendê me gelek kes jî li bendê ne em çavê xwe bi dîtina Mistefa Qereso kil bikin û dilê gelê Kurd çav be. Mistefa Qereso sax e, Mistefa Qereso nehat kuştin ji ber helwestên xwe yên tund li hemberî pêvajoyê û li hemberî sürecê û li hemberî nizanim hevatina koalîsyona Baxçelî Ocalanî yanî. Ka hala Mistefa Qereso wê çi bêje ji xwe me yekê gulanê de behsa vê meselehanê kirbû ku Mistefa Qereso çima li kongrê de hazir nebû. Fermo
أفا مينك پرس اوه يعني مصطفى كراسو حتى بري كونغري بدمكي يعني لسر مديا بكيكي دركت لسر انا في لسر ستيك تي في دركت بس جو كونغرد و بشتر اگر نخوش بجي يعني جرك اگر بسرمي كتب انها جرك رح بوبه اگر ناواوي تشو اگر زكي ويديشيا بزك ايشي كتبو بسر ايشي كتبو جرك نها رحد بوبه و تندرستياوي لي فقرياي و جرك دركبه باخذه حتى أنا تداخو يعني نج مظفر آياتا نج مصطفى كراسو تداخو يعني در نكتيه وصبري اوك در دكبه ودركت صبري اوك وابي كسين غري كوهانا دركتن تشتي خو قوتن شت خرج كي اوانده قوتن فرس او وانا لكورن كراسو وآياتا لكورن حتى نها شما درنا كيفن نا آخفن بلا او جيورن وك دروي مراد كرا إلان وكي دروي جميل بايق وكي دروي صبري اوك ما آخون كشتي خو بيجن و برجينن و خو داوشينن و خو بدن قبول كرن شواك خو بري بآبو بدولتا تقداون قبول كرن نهاجي دكارن در كيفن ما آخفن يعني جي چارنو ساوان دبي ور زلال کرن اگر هات بکشتن اگر نفکه کی رویانه اگر خدانه عالی جبو مسئله فرصاهانی بی برسف نمینم پرس جمع برسف و زلال کرن و اشکره کرن جو پککی و مدیا پککی دمام برس كيركو تشوما مصطفى قراسو دو كونغر دي باشدار دن نباشدار بو نه او جي نمظافر آياتا بشترنو چه يعني آگاهی دركتن كو مظافر آياتا او صبري اوك لإمرالينه ل دما كو ابنو چين كو جي پگكي درتين و جميتي درتي كي لإمرالية نحكسن لإمرالية نافي مصطفى قراسو دو ناف دن نهاد قوتن يعني ناوی مصطفى قراسو د ناو د بهاتانا گوتن اوی چکیم ببانا يعني اوی سورج خراب با اوی دنیا کفر ببارا نا نگوتن نوكا اشاره ددن كود بيجن احتمال لامرالي بو عمل بندي بن كالاوي مصطفى قراسو بحثا زندانا امرالي بك بحثا هفديتنا خراب بسروك ومقايسه بك دنابرا زندانا كو مصطفى قراسو تيدا بو صالا حشتي ويك حشتي ودو حيا صالي نوتي كود زندانين تركيا دبو بده برهفدو برخودانا اندرليك آبو او جلانو برخودانا قراسو هوالي وي دهندري زنداني ده بده برهف ولو ببيفه يعني كامي بنرن اميل بندي بن يعني ما دفي فيديو جيده قوت جرك مصطفى قراسو دركفه جرك باخذه جرك بيجه هنا يكي مها حزیرانی من بحثا به مسئله هانی کر و مدیسا دوباره کر و او انفرماسیونین که گیهاشتن ما انفرماسیونی درباره جیانا مصطفى قراسو ما بقلی کردر بار فکر ما وقت بکه که نکر ما فنشهرت کشتنا علی حیدر قیطان و رضا آلتون 6 سال 7 سال ماش قلی کرد ونشهرت تشتێکی هاشتمە تشتێکی هاش بەردەستێمە مە بگەلێ کورد پار vekir û me ji PKK xwest bersiv bide ya ya na mala Xwedê ava mehek derbas bû ava wê PKK û Mustapha Qaraso medya haber û Ardal er wê bersiva me bidin wê em ê bibînin em ê çavê xwe bibejin û bala Qaraso kil bikin û guhî wî bi dengê xwe şêrîn bi dengê Qarasoyê şêrîn em ê guhê xwe şil bikin. Me behs kirim yani me dîsa di vê vîdyohanê de di vê xelekehanê de bang kir ku gerek PKK daxuyanî derxîne derbarê mijara mij û gumana li ser çarenûsa Mustapha Qaraso yan jî derbarê enformasyonê giştin me gerek eşkere bike.
یا راست یا نراست و اف تشتكي gelekî normal e di cîhana medya de yani informasyonekî gihaştî me heta radeyekî baş em jê bawerin aliyê din tarafê din berpirsiyar PKK a ku hatî pişaftin a ku hatî fesix kirin kejeke gerek vê mesela hanî eşkere bike û gerek vê êvarê em bibînin va bersiva me da PKK bersiva me û bersiva Xanî TV da ew ê Mustafa Qaraso zindî bi gelê Kurd re bi temaşevana re nerînê xwe û wendabûyîna xwe şorove bike û zelal bike. Me li vê vîdyoyê jî de bang kir. الجیانەیە علی حەیدەر قەیتان هاتی کوشتن ڕزا ئاڵتون نەلجیانەیە ڕزا ئاڵتۆن هاتی کوشتن یەک لە 2018 یەکژی 2019 ev 6-7 sale ev bûyer ev her du bûyer PKK ji pêş raya giştî re veşart nûka eşkere kir di dema yanî di gelek nivîs û vîdyo û şiroveyê xwe de çi li ser ekranê Xanî TV çi li dervayê wê min pirsa Mustafa Qaraso jî kir gelo Mustafa Qaraso li kur e Muzaffer Eyata li kur e li gorî agahiyên gîhaştin Xanî TV û ev agahî serê sedî not û neh bêhnok not û neh rast Mustafa Qaraso jî hat kuştin di erebeyekî de di seyarekî de nêzî Süleymaniyê ew sê hebên din wî re êrîş li hemberî wî tê kirin êrîş li hemberî erebê tê kirin ne ku dronek hatiye lêxistiye êrîş li hemberî erebê wekî kemînekî wekî pusiyekî jê re hazir kirbûn erebe jî teqil dibe kesek jê yanî her sê kesê ku bi Mustafa Qaraso re tên kuştin çara nûsa Mustafa Qaraso nediyar e serê sedî neh bêhnok nod û neh ew jî hatiye tasfiye kirin ev enformasyon dema ku ji me re hatin me piçekî çavkaniyên xwe ji derên xwe lê Bakurê Kurdistanê di nava rêxistina PKK de me piçekî ê mesela hanê şopan ji bo ku em vê bûyerê tekez bikin û bi rastî encamên me bi dest xist negatif bûn yanî çawa negatif ku erê rast e ku hatiye kuştin û eger sînaryoyê PKK derkeve wekî çîroka Elî Heydər Qeytan ka piştî salekî piştî 2 sala piştî çend sala PKK eşkere bike kuştina Mustafa Qaraso dronek hatî lêxistiyê em ji niha de dibêjin li ser ekranê Xanî TV ji bo temaşevanê Xanî TV ji bo raya giştiya Kurd raya giştiya Tirk derewên PKK nerast yani ev dron miron ji niha ve bere PKK di sînaryoya elankirinê kuştina Mustafa Qaraso de behsa drona neke behsa tiştî din bike ev ji aliyekî din li gorî ev enformasyonê ya ku gîhaştine me em jî niha bi were parve dikin û eger nerast be bere kejeke û dew partî û çeqilmas partî van enformasyonê hanê bêjin nerast e Mustafa Qaraso derkeve li ser ekrana biaxive bi deng û reng û zindî û bêje Mustafa Qaraso bêje dîroka roja qeydkirina vîdyoyê eşkere bike bêjî ji bo ku em bêjin ev enformasyon nerastin yani usulê wê heye usulê
كتو انفرماسيونه كي نراس درخينه هي جرك ريخسنا خابوچيويا وان اصولي هاني بجهبينه بانگا من ادوی ویدیوی ده وکو تماشا کر وکو دید بریجی و دید کو از دخوازم اف مثلا زلال به ام دخوازن اف چیروک اف گمان اف پرسین دربار جیانا مصطفى قرسو او زلال به مالا خودی آوا آنا چه دبه اجانسین جیهانی جارنا انفرماسیون دیگه جنوان نراس درتین یعنی چه دبه رویترز دبه اجانسین ایترتاس دبه اجانس فرانسی دبه روسی دبه اجانسین نوچهان گلک جارا ایتر گلک جارا ای پککی نوچهان لر بلاف دکن نراس درتین یعنی ريخستنا كن 9 ساله 7 سال 8 سال هوالي خو جيانا هوالي خو اشكرنك بقالي كرد بارفنك ميناكا علي حيدر قيطان ورضا ألطون ونچی جي باوردكن يعني وجدنا وان چند سالا جيده فيديو جي در دخست و تشتا جي در نوشا جي در دخست سر جيانا وان هر دو کسی هانه و قاشون حال لجيانين بري جي ولو كرون PKK و مدیا PKK از ناز دکم يعني نين جمر بحثا PKK نكن نين جمر بحثا مدیا PKK نكن از ناز دکم از دناف دمامه بيچه مدیا کی بروکر خاپینوک مالا خوده آبا سر سرا سر چعوا نهاوی مصطفى قرسو درکه آپوچی یوتیوبر آپوچی دین بون هار بون رابون سر چوگنی و ون لکرن هوای مصطفى قرسو درکت یری بری مکسکی مجمع يعني ام ناخوازن مصطفى قرسو وارو کشتن ام ناخوازن همو کسن که پکه که وان تصفیه کر وان این فاس کر من ندخواست از بخواه وكي إنسان وكي نفيسكار وكي روشناموان تجاري من خوستي يعني PKK رابه إنسانات تصفية بك دبره PKK چارنوسا جوان براهين سروكي أسايشا روجاواي كردستاني أشكره بك اف همو يوتيوبرين آپوچي مگوت جوان براهيم هاتي تصفية كرن دبره جوان براهيم جيدر که وك مصطفى قرس لسر قنالا روناهي لسر قنالا ستيرك تيفي دركبو باخذ دبر نوردين صوفي دركبه وباخذ افيكم مديا ترقوتن ما نوردين صوفي كشتي وبكيكا قوتنا نرستو قوفند موفند وديلانا درقستن ودناف كسن وي قوفند دي كسن كجيانا خوشي دست تابون بري نوردين صوفي جيانا خوشي دست تابون برا نوردين صوفي دركبه لسر مديا بكيكي وباخذ وبيجو والله نرى نوسيجان جوان ابراهيم بره دركبه بيجي والله افضل نوچين كوشن قوتي لسر من راست افاز صاغم وفاز دا اخذم وبكيكي من كشتي حاشا بكيكي من بكوش چا بكيكي من بكوش ياو اف چي شر تايبته اف شر özel harp dairesi özel savaş dairesi ev çi unvan نوچين سبيكولاسيوني لسر جيانا ما از جوان ابراهيم از نور الدين صوفي از زانم كي دبره در كيفن بره اشكره بكن اگر تفجرا PKK براستين تفجرا خاپوچي خمناك يعني نهاجرنا مره نوچه كي جدح نوچيا نوچه كي ولو نراس دركت مينا كزبج مينا از نابجم سديست PKK راست كالابر مصطفى قرسو دركه ومي ببينن ام فيديو لي تماشا بكن شروفه بكن كابچ رنگيه و چاغي برسفه كيدن جي هي برسفه هاني اكون هاز دبيجم بري پروگرامی مصطفى قرسو لسر مديا هبر بري ويها پشتی و تشته كيدن هبه و رونشتن و گوتن و جباتا كيدن هبه جبركو جبوك ام ناس بكن مديا چيكرين PKK حياة چه درجة بروفيسيونيلن وجمديا فهم دكن خمنا كچه دبي يعني از قبول لكم يعني دبكو انفرماسيونين كو گهاشت ما
نراس به یان جی PKK خواست ما بخابین یعنی ما بخابینه و خانی تیبی بخابینه جدرین کو مجی انفرماسیون گرتی يعني برچاوادا ام درباس بکن اف گلکی نورماله آن نه نورمال کو مدیا PKK کو سر دروا هاتی آوا کرن مدیا کی کرمینال قریج سخته ور درو کو تیکچون بک سرکفتن خوشک بک تسلیم بوین بک برخودان آپوی کو تسلیمی دولتا ترکیی وی وکی برخودان وانه کی وکی افسانه وکی فیلسوف وکی نظام چه کو يعني دسيله جينا خاربوش دولت اترك حموتش تسليم كر ودر بيداني يعني خابو اف ماله ابو اف ماله وجا مديا PKK رابو ويبك الطياره ويبك الصاروخ ويبك نظام چه اندرلك سخته كاريا مزن ام نكو ما نوچه کی گوت نرازرك دنيا خرانه بو لگلك نوچه انكو ما گوتن راس درگتن قالك ديشتين كما قلت راس دركفتن بريكو PKK بحصا علي حيدر قيطان بك ورزا ألطون ما بحث كر وشني دنجي ما بحث كر والراس دركتن إجاوي خلقو أف يوتيوبري خابوشي ودركفتن واللي كرهن وإيه وش علاقة بمصطفى قرصو الكرب هركي داري نزانم چه حلقه يا مجي تماشا كن لفي برادري هاني لفي سرلشكري اردوها يك يوتيوبري ابوچيا يعني شو اي قاشو يعني سربخاني يعني قال وانا نه ريخستن كريني وانا كسايتين سربخان وهوالنو لي تماشا بكن كالا بي چوا مسألة شروع وديك ولو كو مصطفى كرسو رابيه بشكلكي بريا امريكيان ياجي بريا باللهفكرنكي تشوبه امراليه شت ده هي شو على قدر كي حتى كو دار نكبه حتى كو بخوا اشكره نكه سبر بكن سبي او دار كبه اشكره بك شو امراليه نه شو امراليه بريز اوجلان رهدتم بيكانيه بيكنانيه شو دنيا عالم زانه كو ريزدار عبد الله اوجلان بريا تليكونفرنسي به هوالی خواره هفدیتن پیکانیه دانستاندن چی بیه دنگی هودو بیهستنه دیمنین هودو دیتنه و دیون چود خوازم وقتی که دولت ترکیه ریدابه ریدبرین پارتیا کارکرین کردستان که بکاربن بچن امرالیه یعنی انقره هفدیتن پیک بینن و جاردن کاربن وگرن جی خواه تیوی معنی که دو پیواجوی دا پیشکتنه که هه تیوی معنی که دولت ترکیه تو که خواه دالاستیه تیوی معنی که دولت ترکیه تسلیم سیاست کردستانی بیه يعني مروف خاطشما بچوك دبينه دولة تركيا كو صندا كشتنا سياست مدارين كردان خاربو ايرو ادي دفجه بردايه دگوتن ده لبوري ناخواسه دگوتن ده بلكي سياست خوا انكار ناكه ل د پراتيك ده گاو اويتيه گاو داويجه جي او هين پر گاوان باويجه ولي گهدار كر و تماشا كر يعني دبيجن مصطفى قرصو بلكي بريا امريكيه لهواتنا كي جي امرالي شويه جي قنديلي شويه امرالي وجو امرالي وغرياي قنديلي وشي شي وجهي كرو هاي خولي سر ما مصطفى قرصو شي تواليتي ما شي ريستورانتي ما شي نظام شي شي مجيه جيانا ويا تايبت ام بحثا کسایتیه که تکن کوندایه ما هک ریخستن و شارت بو شما ریخستن بحثا صبری او کو مظفر آیاتا بکو انفرماسیون السروان کو فانا چونه امرالی و شما بحثا مصطفى قرصو ناکه خیر يعني دبکو يعني مصطفى قرصو بریندار بو به و جیانا خو جدس ندابو نها باش بی تندرستي عويلية وقرياي جامير اف هي اف سيناريو قال لك سيناريو هنا يعني جبركو مديا PKK حق واس يعني نه مديا تشيكر ور تشيكرن قبيجن خده يكي جي مره باورنك قبيج ايرو چهارشنبه جي گرك مره باورنك
مدیا پکێکی هەخواسە ولۆ ڤڕۆکەر و سەختەکار باشە چه عەلاقەیاوە هەیە چەوا عەلاقەیە مەتنە چارەنووسا گەلێ کورد لە مەیدانەیە ئاپۆ و تەسلیم بوویە و لەسەر دۆزا گەلێ کورد ژیانە گەلێ کورد یعنی تشتێک نەماوی و نەدایی دەولەتا تر ئەڤی برادەرێ هانێ ئەوژی خوا ڕۆژنەمەوان دەحەسێبێ خوا یوتیوبەر و مەدیات چێکەر دەحەسێبێ چ دبێژێ دەبێ دەما ku hûn dibînin eger tiştek wilo hebe li gorî texmînê wî û şiroveyê wî eger dewleta Tirk Mustafa Qaraso ji Êmraliyê bibe Qendîlê ji Qendîlê bibe Êmralî û ji Êmralî vegerîne Qendîlê ev serkeftinek e ev dêmekî pêvajo gelekî pêş diçe hey xwelî ser pêşketina pêvajoyê di çûn û hatina Qaraso de yê pêşketina pêvajoyê de dewleta Tirk dema gava bavêj dema ku ez di qanûna Tirkî di Kurd bibînim dema ku ez di anayasa Tirkî de destûra Tirkî de ez mafê Kurda bibînim dema ku zindanî be werin berdan ev pêşketine ne Sabrî Og ji Qendîlê çû û Sabrî Og vegeriya Mustafa Qaraso çû Mustafa Qaraso vegeriya asta pêşketinê li cem te ev e li cem te û li cem ya ev medya çêkerên xapoçî pêvajo pêşketiye dewleta Tirk û ji Amerîkiya jî dixe mesele tehlaqa Amerîkiya pêtine ya ev mesela hanê ji xwe Apo û Mît û Baxçelî hemû dibêjin dibê em bikin bê mudaxela Amerîkiya bê nizam İsraîl li dijin ji vî biraderê hane diçe Amerîkiya jî dixe bi alîkariya Amerîkiya belkî tiştekî wilo çêbûyê û îşê weş meselê ye îşê mejê ye îşê mejê ji bo ku em rastiya xapo û teslîmbûyîna xapo ji gelê Kurd re eşkere bikin te karê xwe bik heta ştetê hevalino bibin abone û sextekarî û rêklam û propagandaya PKK bik rêxistina ku li vir li Ewropa di lîsteya terorê de yê tir rêklam û propagandaya vê rêxistina hanê bik ev karekî neqanûnî ev ne karê medyayî ev karê rêklam û propagandaya rêxistinekî neqanûnî tu wekî YouTuber tu vî karê han dikim xem nake bik tu karê xwe dike xem nake em jî karê xwe dikin xem nake em ê nûçeya bêjin tu jî van nûçeyê hanê naraz derxînin bi belge va belgeya te Mustafa Qaraso derkeve hûn li kurin ka hûn li kurin ma me çi kir ma em kufirîn ma got Mustafa Qaraso li kur e ava wê derkeve sersera serçava hîna em ê nas bikin em ê bikolin ez ê bikolim yani hala xanî TV deynin alîkî ez ê bikolim li dû vê mesela hanê her me ez binerim kabê koka wê çi ye û ez ê koka wê derînim û ez ê derînim û ez ê bi raya giştî re parve bikim ez bi tena serê xwe û hemû kanalê we li alîkî stêrk û medya TV û medya haber û nizanim çi û hemû li aliyekî û ez tenê li aliyekî ez ê koka vê çîroka hanê derînim wekî biraderê me gotî kakilê wê kabê çi meseleyî heta ji me bê me kir wez ê dîsa bikim bê tirs bê ji xwe bawer û xwedî îrade ez naçim sextekariyê li ser gelê Kurd nakim teslîmbûyînê bi gelê Kurd xweşik nakim nûçeyek ma got naraz derkin ez qebûl dikim çê dibe carna mere analîzekî bêje mere nûçeyekî bêje tiştekî neraz derkeve hey xwelî ser tu û hemû kesên wekî te apo di sala notî de not û yekê de li kampa Libnanê digo sala 10,000 yemê Kurdistanekî serbixwe û azad çê bikin niha li dijî Kurdistana serbixwe û azad e li dijî federasyonê ye li dijî otonomiyê li dijî mafê çandî ye hey xwelî ser ji wilo pîstir heye
قلت لدجي ما في قلي كرد به ج دولت باخچلي بيتر ج رجب طيب اردوغان بيتر ج دولتا كور و اشكرا ترك بيتر تلدجي في ما في هاني به تشخنا برس يعني نوچيا جيانا مصطفى قرسو يان سوزي عبد الله اوجلان كود دا قلي كرد بدبر هفدو منو چيا كي قلت نراست اف سوزي عبد الله اوجلان 40 50 هزار كرد تيد هاتن كشتن تو چمانا چ حساب جوينا خوازن بالدهان بالسدان دنوا PKK دهاتن تصفيه كرن تو چمانا چ حساب جوينا خوازه هي خلي سر آپوی تد گوت دما لروما بو ام ج انقره هاتن کردستانی ام بون پارتی ام ج کردستانی هاتن روجلاتا ناوین ام بون ارتش و ج روجلاتا ناوین ام هاتن اوروپا می ببین دولت چرو ور تبو دولت خی خالی سر ده هر حساب جا آپو بخواست آپوی کلی بورین جدایی کن عسکری ترکا خواست آپوی کو عسکری دولت آتر کر شهید و گریلاین تا و شهید تا و شورشگری تا کر تروریست تهاتی شمر بحثان و چه که دیگه اوه کنی و چه در خستن کال کرن ام لورن از لوی درمه حتی نفس هبه نفس همه بچوبه از راستیا وی ریخستناهانی دروی وی ریخستناهانی خاپاندنا وی ریخستناهانی به گلی کرد بدم ناس کرن اف کاریم اف نه özel حرب دایرسیه özel حرب دایرسی سروکی تا خاپو ریخستناتا و مدیاتیه özel حرب دایرسی اردال ارو حوالی وی باقی گل که درکت حوالی میته دنوا مدیا PKK ده بو هرب کل هربه چو قیس مید دنوا ریخستنا PKK ده و دنوا مدیا PKK ده حوالنو ببن آبونه آوی برادری هانش بو خودی ببن آبونه بچک هزی بدینه جبو وان جوهری هانش مره اشکره بکه دولت تا ترک تسلیم بویه شخورلی بنرن يعني تشتكي ناكب عاقلها دبيجوش خو باوره دولت تا ترک PKK تسلیم بویه دبيقي رجب طيب اردوغان و دولت باقچلی دی امرالی دنه و آپول چانقایه دولت تا ترک تسلیمی ریخستنا PKK بی چی خیریه بو چوا تسلیم بویه مصطفى قرسو ج امرالی دبه ج قندیل دبه امرالی و ج امرالی فتگرین و با اردال اروی و مدیا حبروی اوی ریپورتاج پیر بک یا سختکاری کلو احمقی کلو کرتی کلو نای پیوان نای گوتن کاتی چاوه اوان کسی هم تی چاوان بده فهم کرد تی چاواج وان رو شروع بکرن باشه گلک خوشبو از لبندیمه اجی وکوی برادری هانه مشخور مصطفى قرسو گودار بکن و از گلکی که خوشم که مصطفى قرسو اوجی چارنوستاوی عقوبتاوی نبو عقوبتا ساکینه جانسز اف گلکی باشه مالا خودی آوا که عقوبتا مصطفى قرسو نبو وک محمد جهاد شنر حوالی وی زندانه ده یک جدا مزرینری PKK که PKK و استخبارات رژیما حافظ اسد ویل قامشلو کشتن باجاری اوین قامشلو بو شاهد جنایت کی پرمزن کو قربانی وی جنایت محمد جاهد شنر بو و تتکش وی جنایت خاپوچی و استخبارات رژیما حافظ اسد بون رژیما بعث بون باش مالا خودی آوا سر خیری به مصطفى قرسو صاغه ازی باور یعنی می حول بدن باور بکن که حتی اموی ببینن و ویدیوشی بچکی شروع و بکن لی بنرن و بشتر گوتنک و بحث و بازارکی دن هیه و برسوکی دن هیه لور استیم داویا و اخافتنی حتی جارکی دن درنا و خیر و خوشیه ده بمینن